Ekitabo kya Nabbi Isaaya eshura ya 20. Misiri na Ethiopia okuhanurwaho eby'okutwarwa omu bugwatwa. Omwaka ogutarutaani owatumirwe Sargon omugabe wa Asiriya yiziiremu Ashidodi akagirwanisa akagikwata. Omu bunaku obwo Mukama akagambira Isaaya mwene Amozi ati: Iroko oyezire kukurra ebiguniya ojwire enkaito. Nawe nikwo yakozire akagyenda ajwire busha kandi atiine enkaito. Mukama akagira ati: nk'oku omwiru wangye Isaaya amazire emyaka 3 nagyenda ajwire busha kandi atiine enkaito, okubeera Misiri na Ethiopia akamanyiso n'eky'okutangaza, nikwo n'omugabe wa Asiriya aritwara Abanyamisiri bari enkwatwa n'Aba-Ethiopia bari encuubwa, abato n'abakuru bakagyenda bajwire busha batiine enkaito, ebunu biri aheeru kuhemura Misiri. Bwanyuma aba ababaire batiire amasiko ahari Ethiopia nibeehimbisiza ahari Misiri baryahaaza emitima bashoberwe. Eryo izooba abatuuzi b'omuri egi nsi y'aha rubaju rw'enyanja baryagira bati: mbwenu abu twabaire tutiireho amatsiko tukabahungiraho ngu batujwe n'omugabe wa Asiriya, kuba arabe babaire batyo, itwe turyakira tuta?